Yus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan pembawa, dan di video kali ini saya mau makan-makan lagi, guys. Sama orang PT. Nggak tahu makan apa, pokoknya diajak. Jadi kita capcus. Dan sekarang kita mau makan toriyashi ya kan. Toire eta. Ini dia toriyashi, jadi ayam sama sayur. Ini laksananya. Dan sekarang saya kesini tuh bareng teman kerja. Ini dia dagingnya udah datang. Kita bakar dulu dagingnya. Ini daging sapi ya. Dan meledaknya dulu. Kayak muri ya. Coba loh airnya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. Nande? Iya. Itu apa pakai daging dulu tuh? Ya, pakai ini kan. Itu pemirsa. Ini dia, ini namanya apa? Apa tadi ya lupa? Toriyashi yang tadi ngegunung di situ. Dan di sini yang sekalian penyimpulan juga. This is so much. Yes. Sayur, ini sayur apa? Pecai. Mostly じゃないんや。まだ仕事してんじゃん。Ini ayam. Oh. Lama-lama sayur lodeh sih, Mas. Hah? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Pernah ngerasain nggak? Iya, yang sayur lodeh gitu. Airnya putih itu. Oh, dagingnya juga.
レモンに塩入れた方が手っ取り早いわやっぱりあれつけるなら関係ない。そう The best pokoknya ini apa sayurnya berkecai. Dagingnya横僕のマスターが血圧が199とかになって enak nasi udah kenyang. ごめん3人ちょっと締めるわ薬は飲んでやるタイプ。まだ飲んでってない。いや今は飲んでやれんかったけ Ini ど air lemon 食事とかであれしやったんやけどなかなかもうもう無理やり。急になんかゴン上がったみたいまあ、あるわ。 bener. Tambah ini lagi. Ini nggak pedes. 気分悪くなったね。ちょっと3時でちょっと締めるわ Malah mau dibungkus. あわかりました Oh, sekarang ada dagingnya yang agak 多少 mahal. 赤くても食えへんことはないでインドネシアの肉とちゃうから Sekarang juga kebetulan lagi ada ini apa baseball antara Jepang sama Korea, jadi rame banget pada nonton karena ada TV. Terus lanjut makan daging mahalnya. Sebanget ngambilnya. Oh gini. Ini dia. Ini daging mahalnya guys.別に早くはないで焼けてるだけやで Enak, lembut. Kalau yang tadi agak 現状すごいね sedikit. Kalau ini enak banget. Korea Wagyu. 牛今食べたの全部牛やで Ah. 場所は違うわけ。 柔らかい。柔らかい。 Ini orang kan? Oh, 和牛。 Wagyu. もっと柔らかいのオレンジを食べてる。 Wagyu enak banget. よくこってるストップしてるマジかよと思いながら今入ってるよ。もうお腹いっぱいかまだやな。もう一つよ。これあ Terus kedua nih dari kedua. まあ最高の国やもんな。まあな Ini piring yang ketiga, keempat. 味噌汁な感じで飲んでる Lanjut terus dagingnya, guys. Muncul, ya. Jadi ini mah kebak terus. Daunnya banyak. Kita ganti sama sayur aja. 汁だけくれてるああ Datang lagi. Ayo Isi lagi. gas terus. Makanan.
態がぐらい。やっぱちょっと太い。おう、これまで。これはもう隠れとん。ほんまや。よう見つけるね。これぐらいだ方も見つけてくれるとな。初めてやからね。Kayak ada yang kurang sih banyak. Ngebuk daging. Lagi pada istirahat dulu, nanti lanjut lagi makan soalnya. Jadi QK 食っても自分しか食べへんさ。 Oh, sekarang lanjut sama ramen ya. Ini dia. Ini tadi bekas sayur dimasukin ramen mie. Dan ini juga dagingnya udah datang lagi. Oke, kita makan dulu yang ada. 身の辺の弱い方に置いとこうかな。Mana? Mie-nya kayak tekstur mie ayam, tapi cuman apa? Rasanya おもろいやないか。 etes sih. Lihat tuh. Mulai bakar-bakar lagi. Lanjut gas deh. ラーメンも食えそうにない感じになってきてる。Iya ya. 美味しい。Daging ayam, daging gaya. Oishi蒸すようにやからな。蒸すように。他にあれは空振り三振ああ、それは見たんや俺も。けど三塁打敬遠されるの。 Oh, umakata. Habis 2 mang 4.000. Wah, mantap. Nama tokonya ini, nama mise-nya ini Biwako Sukudo. Oke, gitu aja video kita makan-makan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya nih.